Možda znaš, a možda i ne, da smo riječ vitamin napravili tako što smo spojili dvije riječi, vitalni i amin. Vitalni u smislu da su nam potrebni za život, a amin označava hemijsku strukturu ovih jedinjenja, iako smo poslije shvatili da nisu svi vitamini amini. Vitamini su jedinjenja koja moramo unositi hranom jer ih ne možemo stvarati, a potrebni su nam zbog mnogih procesa koji se odvijaju u našem organizmu. Vitamine dijelimo na one koji se rastvaraju u vodi i one koji se rastvaraju u mastima. U ovom videu će biti priče o vitaminu B1 koji je rastvorljiv u vodi, a generalno pravilo za ove vitamine jeste da se ne skladište u našem tijelu. Dakle, neophodno ih je redovno unositi putem hrane kako ne bi došlo do deficijencije. Sa druge strane, vitamini rastvorljivi u mastima, kao što je na primjer vitamin A, skladište se u našem tijelu, tako da ako ih određeno vrijeme i ne konzumiramo, neće odmah doći do deficijencije, odnosno nedostatka vitamina. Naravno, nismo oduvijek znali koliko su vitamini značajni. Ono što nas je natjeralo da idemo u pravcu otkrića vitamina jesu bolesti i stanja koja se javljaju uslijed nedostatka ovih vitamina. Jedna od takvih priča jeste priča o otkriću vitamina B1. Beriberi, tako se zove bolest koja se javlja uslijed nedostatka vitamina B1. Naziv potiče sa Šri Lanke, a jednostavno znači ne mogu. Ovako se naziva jer početni stadijum nedostatka ovog vitamina dovodi do iritabilnosti i poremećaja kratkotrajne memorije, a poslije i slabosti i gubitka osjećaja na rukama i nogama. Također, moguće su i teže komplikacije u vidu srčanih poremećaja i perifernih otoka. Beriberi je bio relativno rijedak sve do kraja 19. vijeka kada se počeo širiti među ljudima kojima je riža glavno jelo. Tiamin, odnosno vitamin B1, se inače i nalazi u riži, međutim kako su došle nove tehnike obrade riže, tako se i uklanjao ovaj dragocjeni vitamin B1, te se počela širiti epidemija ove bolesti, odnosno beriberi. Nije bilo lako pronaći pravi uzrok ove bolesti, međutim jednom kad smo otkrili tiamin, odnosno vitamin B1, bilo nam jasno kako možemo liječiti, a prije svega spriječiti da dođe do ove bolesti. Zbog čega je nama potreban ovaj vitamin? Vitamin B1 ima centralnu ulogu u stvaranju energije u ćelijama, a naročito igra ulogu u metabolizmu ugljenih hidrata. Pored toga, igra ulogu u sprovođenju nervnih impulsa, a sve to objašnjava simptome koji se javljaju u nedostatku ovog vitamina, dakle slabost, gubitka osjećaja na koži i tako dalje. Danas, nedostatak ovog vitamina u razvijenim zemljama se rijetko viđa. Raznovrsnom ishranom se unose dovoljne količine vitamina, a dostupan je i u vidu suplemenata. Deficijencija se uglavnom može vidjeti kod zloupotrebe alkohola. Vjerovatno ste čuli onu famoznu informaciju kako pivo sadrži velike količine vitamina B. Kako onda ako pijemo velike količine piva može doći do deficijencije vitamina B1? Pa uzet ćemo za primjer čašu piva od 250 ml. Ovo bi bili okvirni postoci količina vitamina B u toj čaši u odnosu na dnevne potrebe za ovim vitaminima. Dakle, ako popijemo ovu čašu piva, u teoriji smo unijeli 1,1% dnevne potrebe za vitaminom B1. Ako misliš da zadovoljiš potrebe vitamina B1, a da ti kao izvor vitamina bude isključivo pivo, trebalo bi da popiješ 1.000.000 piva u jednom danu. Šalim se, naravno, nije 1.000.000 piva, ali otprilike bi trebalo da popiješ 90 ovakvih čaša, što i dalje nije dobra odluka. Dakle, vitamina B nema toliko u pivu kao što se priča. Čak i da uspiješ popiti tu količinu piva u jednom danu, a nećeš uspjeti, vitamin B je rastvorljiv u vodi, a kao takav izlučuje se putem mokraće. Svi znamo da je pivo diuretik i da podstiče lučenje mokraće, samim tim i izlučivanje tiamina. Na sve to, alkohol otežava apsorpciju ovog vitamina, pa kada sve to povežemo zajedno, jasno je zašto dolazi do nedostatka vitamina B1 kod zloupotrebe alkohola. Hronični alkoholičari uslijed nedostatka ovog vitamina mogu razviti i znatno ozbiljniji Wernicke-Korsakoff sindrom, koji karakterišu poremećaj motornog sistema, gubitak memorije i psihoze.
To je to. Hvala ljudima koji me podržavaju na platformi Patreon, a ako i ti želiš da me podržiš na taj način, link se nalazi u opisu ovog videa. Još jedan vid podrške jeste ako pritisneš dugme za like i subscribe ispod ovog videa. Hvala na gledanju i gledamo se opet.